Usrime na službi Božej prečítaná i veľkonočná vinčovanka našho vladyky Kyr Georgija Đuđara i pošveceni veciak 100 košarki zo Paschu. Krásna chvíľa na Veľkú noc pred poladňom dopomogla, že by u našich grekokatolických parochijoch u Sríme pošvecanie Paschy bolo u cerkovných portoch zo zveľodzecinskej radosti, pisankami i tradicijnýma košarkami. U Bikiću pis Pascha pošvecena pomedzi 30 domašnjih i zo višnjovoho tvarošcu zo Slovackej, ktorí dneška pošli domu, a i Ukrajinki Oksani, ktoraše voni odala do Srbiji, do pravoslavnog obisa u sušedni molovinu. Dneška na švitli ponzelok bola služba Boža so zmirovanjom, a u popoladnjovih odzinoh u Berkasove i Bikiću naščiveni na temetovog i hrobi upokojenih. U Ruskim dome u Šidze včera otvorena vistava pisankov, otvoril ju otec Mihajlo Režak, a otrimane i udatne zmaganje za najtvrdejše valjcov.